Cocok lah. Boleh. Ih, lah ada capung oli. Nah, dah mau lah kamera ada capung. Ya. Aloh, dah nak lima. Gimana cara cocok capung ah? Ana lima kan? Moli ana lima capung. Iya, bagaimana? Punya dah foto private boleh le capung ayu je kan? Dah foto private. Alah, asyik. Foto private. Ini yang bareng ayam. Oh tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tapi mantap sepi jalannya. Oh kan? Sepi. Oh iya. Enak banget. Kakak pernah ajak Sabang? Oh, mak. Jadi guna ke bawah kata lagi aja gratis sana.